UMLA ke North Shillong Constituency uba Adilbat Nongrum ula penremjur ya ke ai ke balajah kan reutrik mentau benai ya ke ke video bapen ya ke ke kentei bakhai drok pelen hasurok GS Road marjan ke Bimola Junction uba Adilbat ula ai ke jingkuplei ke tan Police Department ke bala Shimkhia bat yo kem iktu kibri ke bakhai drok GS Road hagaju ke por ula ai mensim ke tan Police Department banang de syakmat kin penklan iki bor sentiat kenang bagi ni kam khai drop kindu jat hapok ke jela hari por ko mani apan pau ke jing sokhya ba ke jing penren halo ke jing ja jong ka handroterik mentau na hamte po man persya jong ka butia market marcha se play ni lagi jong ikhbar mak social media ya kata ke jing de thi habashi basai kumbadi kwai de secret yo to drugs mo penjat khon sama ke jing kani ka thama persya drugs tikaba makwa ro ban pau yang jing ai khuble ai masih bagi beliau juga ai kamtana police department bla persang ban trei borba balai ngala sakhi ke persang boleh yo ban group yang bagi mar be ai lembaki kali padba lembaki kali official mo lembaki kali sarkar barkani ru kan ra ya ke jing geli badon ai ushal de tikaba makwa ban pau ya sarkar bahkan don ke jing geli bahkan sim ke senja ke batinge ban penklan ya kita terekam ya kita terekam jong police department kamtam ban penklan ya kita bor sentian lesi ban penokam lagi we kibut kum ka plain clothes ban bagi polit kibru juga an gen riam lagi jan paiba khanang ba la pate la kam ya ni jing sniu te ba ar ka ba makwa ban penpau ban kalian sarkar immediately na smo ba la dei ban ship senja ban penklan ya narcotic act ka borong senjo atwan hadu muta kumba kalong nitip kalong senjol bar kabalai ko ko apan pau hoy kani da dei ke jing trelam chong baro iwe piwe namar da dei ke jing ko mong bari ka thama persa yo drugs but na sotu wala kalian jong sarkar ka dongkam parat bansin ke jing perking kila plenty hoy ke jing trelam baro dongkam reina kalian ke sarkar kala ada dongkamon when there's a will there's a way na ko kentu yo sarkar bahkan penkhan ya ka bahkan penklan ha ban bu ke jing perking kum perking mau yang jing ja COVID-19 ya ke entry check gate jong ka berniam kum check ki beri wan bar lemba bagi tiang yo ra ka virus ka COVID-19 hangi pu chala jungi la perking ki bu ha pendat yo bun kan don nangis kamar ki ya ni galenti dari gaju nangis kam bu la pat ban penduna la ban telakam ban la ban sangi sunan. I strongly believe if the government of the day are really serious about this issue of drugs, they may immediately implement so that we can be able to reduce, to control, and to stop. As we know the fact that supply and demand are highly in our state. Dengan ngets kem, barangkali ada sarkar kan le berongkam, bermataru kesingan lapaan bak email sya deputy chief minister Rodon Borong mulle berongkam. Namun apa adu pada poi tingkong yen ni hari yang sama dengan syak tak ki bi ki bathon ngin sotu ni pang ngin le la jong kamram khana mo la ni ji kermen. Bagi khon sama bi jungi ki numat hani ki jing syariah jomani ka jing sniu ka bathon pencot ya ka yen ka sam ba ki na kasara. Hagok penkut makwaru ya bankentu ka police department ani wat ya sarkar kamtam ban ai ke jero ban pensyur ya kireu pa ba bukum ni ki jingja ki bala note ya ka ban ring flip ban ring video bala dam dei ki ring maki ngin nomor atit ya ni ki jingja ha tu besi ka ban ya ka dia thi ha ba ni drugs te ba na so ba dei ni ka sarkar ka dei ban ai ke jing thu karpang ba ka dei ban ai a kind of reward ya kum ni ki breu khanang ba nani semat kini long sibata ke bakum lo ngena ban penduna bala an telakam bala an sange yani ke jingom ke jile be ai jong ni umar bala wan ban rum le do chai gari jong tani ke dia ko